Proteklog vikenda je na lokalitetu Doma Gorske službe spašavanja stanica Zavidović je održan vatrogasni kamp Maoča 2023. Bio je to drugi po redu kamp koji su organizovali Kantonalna uprava civilne zaštite i Vatrogasni savez Zeničko-Dobojskog kantona. Kako je o prošlogodišnjem vatrogasnom kampu održanom u Varešu proširena zaista lijepa vijest. Na kampu Maoči odazvao se i veći broj članova vatrogasnih društava. Danas je prisutno 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava, negdje preko 100 dobrovoljnih vatrogasaca. To je značajan i poznatan broj. 2 dobrovoljna vatrogasna društva nisu mogla doći, bila su spriječena. Žao nam je, voljeli smo da su svi bili uključeni, ali evo, nagodno ako Bog da vjerujem da će i oni steći uslove, odnosno da će se pripremiti za ovaj vatrogasni kamp, jer ovo je pored tog takmičarskog dijela, znači i druženje je veoma bitno za dobrovoljne vatrogasce, da se međusobno upoznavaju iz razloga što su naslonjeni jedni na druge i što su uvijek u situaciji kada zadesi se neka prirodna ili druga nesreća, u situaciji su da jedni drugima moraju da pomažu. Tako da je dobro i da se što bolje upoznaju i da se dobro poznaju. Došle su sve članice, Savez broji 9 članica. Znači cijeli kanton otprilike ima možda 3 općine koje nisu u Savezu, ali Savez radi na tome da se učlane i oni kao dobrovoljna društva. Žepče je prije, hajmo reći možda godinu dana oformilo dobrovoljno društvo, pa sad vjerovatno će i oni tražiti da se učlane u Savez, oni su tek mladi, položili su ispite za dobrovoljnog vatrogasca, tako da najvjerojatnije da će i oni u ovoj godini, možda do kraja godine biti članica Saveza. Ono što mogu reći što se tiče Saveza, imamo veoma jaku podršku kantonalne uprave, odnosno direktora kantonalne uprave i financijski i opremu i sve ostalo nas prati i onoliko koliko su mogućnosti. Domaćin ovogodišnjeg kampa bilo je dobrovoljno vatrogasno društvo Krivaja iz Zavidovića i Gorska služba spašavanja, odnosno sportski i naučno-istraživački klub Atom Zavidovići, koji su ustupili prostor na kojim se održala ova aktivnost i koji je savršeno odgovarao zahtjevima. Nama je svakako čast i zadovoljstvo da danas budemo domaćini drugog kampa vatrogasaca, dobrovoljnih vatrogasaca Zeničko-Dobojskog kantona, a kao što se sami i postavili pitanje zašto baš Zavidovići. Naravno da Zavidovići imaju najljepši ambijent i kao što vidite u pozadini iza mojih leđa vidite ambijent koji smo mi već u posljednjih nekoliko godina gradili, pripremali za ovakve stvari, tako da jednostavno izbor je bio lagan. U okviru Sindikatoma je organizovala naša kantonalna služba spašavanja na vodi pod vodom i sa visina i kada sam obilazio njihova prostorija, svidjela mi se ovdje, znači ova infrastruktura koju oni posjeduju i odmah sam rekao da bi, evo, ukoliko je dobrovoljno vatrogasno društvo Zavidović zainteresirano kao domaćin da preuzme dio odgovornosti u smislu organizacije. Zainteresirani smo da se ovdje organizuje kamp jer zaista su uslovi možda daleko najbolje ovo što smo do sad vidjeli i što smo imali priliku da učestvujemo na ovim kampovima i druženjima. Tako da, evo, ali želja nam je bez obzira i na ove dobre uslove da nagodinu možda idemo u neku drugu općinu, u neko drugo dobrovoljno vatrogasno društvo koje može ponuditi minimum nekih uslova, tako da upoznajemo i druge sredine i da damo priliku i drugim dobrovoljnim vatrogasnim društvima da budu domaćini. Okupljanje članova dobrovoljnih vatrogasnih društava započelo je u subotu. Na početku je održana Skupština Vatrogasnog saveza Zeničko-Dobojskog kantona. Uzor! Pozdrav! Nadi! Stop! Gospodine direktore, dobrovoljni vatrogasci Zeničkog kantona posebno vašu čast. Povod drugi susret vatrogasca Zeničkog kantona. Raportira način i stručno tehničke komisije Halin Pulović. Svečano otvorenje kampa upriličeno je u nedjelju, u 10 sati, uz intoniranje državne himne i podizanje državne zastave.
Prisutne pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava pozdravili su direktor kantonalne uprave civilne zaštite Đavid Aličić i domaćin gradonačelnik Zavidovića, koji je ujedno i otvorio kamp. Kantonalna uprava civilne zaštite ubilježila je drugi vatrogasni kamp u kalendar svojih aktivnosti u oktobru, mjesecu zaštite od požara, sa ciljem promocije dobrovoljnog vatrogastva s jedne strane, te kako bi se izvršila provjera vatrogasaca u vladanju teoretskim znanjima i fizičkoj spremnosti s druge strane. Sam direktor je predložio to Vatrogasnom savezu da organizuje se ovi kampovi. Ovo je jedno jako dobra, hajde rećemo, manifestacija u sklopu kojeg se prije svega je druženjem vatrogasaca, zatim imamo sportske aktivnosti, pokazne vježbe, provjeru znanja i tako da što se tiče jako dobro organizovano, naravno izgodno, ugodno, evo obzirom da ovo drugi kamp, sve te neke, hajde što se kaže, nedostatke što bude na prethodnim kampovima, mi to u Vatrogasnom savezu unaprijedimo, tako da je, evo, kad je u pitanju Zavidovići, na jednom vrhunskom nivou organizovana je kampa. Ta zamisao je jedna od kvalitetnije i boljih zamisli u posljednje vrijeme. Gledajte, mi kad se nađemo gdje, kad se nađu, pa sad trenutno je u pitanju kanton, kad se nađu društva iz kantona, iz profesionalne jedinice, iz strukture civilne zaštite, uvijek se razmijeni neko mišljenje i iskustvo i ljudi se upoznaju, jednostavno doći do velike razmjene iskustava i daljnjih druženja konstantno. Naša saradnja se ne svodi samo na, recimo ovako, dobrovoljna vatrogasna društva i profesionalne vatrogasne jedinice uvijek pomažu jedna drugom, ako su u pitanju veći požari, poplave, ne gleda se koji je čiji teren, u datom momentu se ide u ispomoć drugim općinama i drugim društvima. Ovo je jedna dobra stvar koju je napravila kantonalna uprava civilne zaštite u cilju da sjedini ova društva koja djeluju na prostoru naših kantona i tako da razmjenjujemo iskustva, upoznajemo se, uvijek nešto se može naučiti od drugih, nešto što nekog mori neki problemi, gledamo da jedni drugi pomažemo i da je ovo jedna manifestacija koja je za pohvaliti. Ovo je prvo jedan veliki motiv i druženje, bez obzira na rezultate koja jedinica ovdje postigne. Naravno i to je jedan duh sportskog ponašanja, ali najvažnije je da se ljudi druže, da se upoznaju. Evo ja već sve ljude ovdje poznajem godinama i prije ovih vatrogasnih susreta i evo danas baš drago mi je i ponosim se što sam ovdje među ovim ljudima. Prvenstveno jest upoznavanje, mada smo mi već otprilike svi se i znamo, ali eto, možda ima tu i druženje, znači prvenstveno, odnosno malo provjera znanja. Ovo su društva koja datiraju, većinom su stara društva koja su provjerena, koja su učestvovala u svim tim, recimo, požarima, elementarnim nepogodama i tako dalje. To je, znači, većinom društva se znaju, nema nekih novih, eto, malo prije sam spomenuo da radimo na tome, recimo, gore, da se Usora isto nije u savezu, pa pokušavamo da se i oni uključi i tako dalje. Nakon nekoliko sedmica Miholjskog ljeta u nedjelju, za kada je bio planiran glavni dio aktivnosti, dobrovoljne vatrogasce u Maoči dočekao pravi jesenji dan. Dosta niže temperature zraka i kišno vrijeme učinili su izazovnijim izvođenje planiranih aktivnosti. Radi uspješne pripreme i provedbe ovog takmičenja, domaćin kampa formirao je komisije za teoretski dio, za provjeru fizičke sposobnosti i za praktičnu vježbu 3/2A, kao i komisiju za verifikaciju rezultata i žalbe. Uslovno rečeno, ništa nas ne treba iznenaditi. Vatrogasci su, da tako kažem, prvi odgovor kada su u pitanju zaštita spašavanja ljudi i materijalnih dobara. Navikli na još teže uslove, tako da ni ovo malo kiše, evo što je danas aktualno i što pada, sigurno da neće pokvariti ovaj ambijent. Daleko bi nam bilo ljepše, sigurno da je lijepo vrijeme. Međutim, mislim da ćemo svakako, bez obzira evo i na ovu padavinu, da ćemo mi završiti svoje aktivnosti u toku dana i da ćemo nastaviti druženje u poslijepodnevnim satima. Ovaj kamp je dobro napravljen ovdje, tako da je za sve vremenske uslove. Postrojavanje ćemo izvršiti da ne bi ljudi bez potrebe kisli na
napolju tih pola sata, taj, da kažem, zvanični dio, a takmičenje će ići normalno. Za vatrogasce to ne bi predstavljalo problem da budu, ako pada kiša i tako dalje, to nije problem jednostavno za vatrogasce. Oni moraju biti spremni za sve vremenske uslove da bi završili takmičenje i tako dalje. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona i kantonalna uprava civilne zaštite proteklih godina su ulagale u dobrovoljno vatrogastvo, a namjeravaju to nastaviti činiti i u narednom periodu. Trenutno je aktuelan javni poziv za koji mogu konkurisati dobrovoljna vatrogasna društva za sredstva namijenjena opremanju dobrovoljnih vatrogasaca. Mi želimo znači da vidimo ono što ulažemo, da vidimo koliko je to sad sve skupa urodilo plodom, koliko je dalo rezultate, da li nam se dobrovoljno vatrogastvo popravilo u zadnjih godina i da vidimo u kom pravcu ćemo ići u narednom periodu. A kada je u pitanju sama tehnička opremljenost, mogu kazati da je DVD mnogo opremljeniji od naše profesionalne vatrogasne brigade, zato što je imao i pomoći iz drugih nivoa, sa drugih izvora u odnosu na samu našu profesionalnu vatrogasnu brigadu, gdje su sredstva bila limitirana, ali ograničena. Tako da jednostavno, mi kroz ove aktivnosti dopunjavamo, dakle, ono što stoji na raspolaganju DVD-u ustupe profesionalno vatrogasne brigade kada je u pitanju očuvanje ljudskih života ili očuvanje imovine naših građana. Direktor Aličić na čelu je kantonalne uprave civilne zaštite od 2015. godine. Već druge godine svog mandata intenzivnije počinje da oprema postojeća dobrovoljna vatrogasna društva, te da inicira da se ona oforme u onim jedinicama lokalne samouprave u kojima ne postoji. U razgovoru sa lokalnim načelnicima i gradonačelnicima, znači insistirao sam da ta dobrovoljna vatrogasna društva budu službe spašavanja od požara u lokalnim zajednicama, tako da smo napravili, možda koliko je bilo 4 ili 5 dobrovoljnih vatrogasnih društva od 2016. godine, sada ima 12. Napravili smo jednu lijepu priču, intenzivno smo radili i pomagali ta dobrovoljna vatrogasna društva i u njihovom organizacijnom dijelu i u njihovom osposobljavanju i opremanju. Poznato je da jako je puno momaka i djevojaka položilo ispit za dobrovoljno vatrogastvo na području Zeničko-Dobojskog kantona. Ispit mi organizujemo, znači kantonalna uprava civilne zaštite, i on je besplatan, znači s naše strane, i to je pomoć dobrovoljnim vatrogascima. Iz razloga što je veoma teško zadržati ljude
koji nemaju posao i odlaze za inostranstvo, tako da mi svake godine moramo vršiti ponovnu obuku, zanavljati vatrogasna društva i tako u tom smislu. Sad trenutno aktivno ima oko 20 članova, međutim sa položenim ispitom za dobrovoljne vatrogasce, a 30 ljudi je u prošlom periodu položilo ispite za dobrovoljno vatrogasce. Dobrovoljno vatrogasno društvo Olovo je relativno mlađe društvo u Zeničko-Dobojskom kantonu. Mi smo registrovani ove 2012. godine. Imamo nekih 30-ak ljudi, mislim to je broj koji se stalno kreće manje ili više, članova dobrovoljnog vatrogasnog društva. Svi ljudi koji su unutra imaju položene ispite za dobrovoljne vatrogasce. Imamo, što se tiče opreme, imamo jedan kamion vatrogasne opreme, jedan kamion navalni, 3 kubika vode zapremine. Imamo proglašeno, dobrovoljno vatrogasno društvo je proglašeno službom zaštite i spašavanja na području općine Olovo. Imaju 3 službe zaštite i spašavanja, to su rafteri, dobrovoljni vatrogasci i spašavanje sa visina iz ruševina. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tešanj egzistira od 1905. godine. Znači, konstantno, cijelo vrijeme u promjeni država i ovo mi smo opstajali i opstajemo i dan danas. Znači, u posljednje vrijeme se više baziramo na rad s djecom. Znači, naš omladinski pogon trenutno broji između 50 i 60 mladinaca od 7 do 16 godina. A što se tiče odraslih seniora, imamo jedinicu koja prije civilnoj zaštiti je 11 ljudi, imamo rezervu jedinice od 22 čovjeka i imamo ostali članove, znači naše počasne članove, pomažuće članove, to negdje se krećemo, nikad se ta cifra ne zna, konstantno se mijenja od 130 do 170 ljudi. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica je drugo kao najstarije dobrovoljno vatrogasno društvo u Zeničko-Dobojskom kantonu, osnovano smo 1900. godine, znači ove godine obilježavamo 123 godine svog postojanja i rada. DVD Zenica ima ukupno 92 člana, od toga imamo 43 operativna, odnosno aktivna člana, sa svim položenim ispitima iz oblasti vatrogastva. Imamo 17 rukovodioca akcije gašenja požara. Što se tiče same opremljenosti, mi smo relativno opremljeni. Imamo opremu koju smo dobili od strane naših prijatelja iz Evropske unije. Određenu opremu smo nabavili zahvaljujući gradu Zenici i naravno kantonalnoj upravi civilne zaštite koji nam određenu su sumu novca dali da bi se mogli opremiti, jer obzirom da je i oprema za vatrogasce jako skupa, pa koliko god da oni nama dadnu, nama je to malo da bi mogli mi opremiti, da bi neke standarde zadovoljili. DVD visoko funkcioniše na način da je u sklopu profesionalne vatrogasne jedinice da koristimo isti dom, imamo svoja vozila i funkcionišemo izuzetno dobro. Evo, već druge godine učestvujemo na ovom vatrogasnom kampu koji je jedna jako dobra stvar kad je u pitanju dobrovoljno vatrogastvo, odnosno ovdje je prilika da prikažemo sve naše rezultate rada u prethodnoj godini. Tako da imamo sad nešto možemo i mjeriti jer smo imali vatrogasni kamp prošle godine u Varešu, a imamo ove godine ovdje u Zavdovićima, tako da imamo razliku naš napredak, odnosno da li je bio nazadak u odnosu na prethodnu godinu, jer ćemo imati svi prikazane rezultate koje smo stvarili na ovom kampu. Zvanične pripreme da smo imali nismo, jer vatrogastvo je tako da ono funkcioniše svaki dan, iz dana u dan naše su redovne aktivnosti, tako da ništa ovdje nije novo uvedeno u odnosu na naše redovne aktivnosti. Dobrovoljno vatrogasno društvo datira još od 1947. godine i osnovni cilj je obuka vatrogasaca i provođenje akcija elementarnih nepogoda, gašenje požara u sadejstvu sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom Tešanj. Cilj društva je naravno afirmisanje mlađe populacije, pošto smo svjedoci da volontarizam izumire, cilj nam je što više masoviti i raditi sa mlađom populacijom, odnosno djecom, školarcima. Trenutno imamo 45 aktivnih članova društva, imamo počasnih članova, tako da broji otprilike 60 članova društva. U to ne ubrajamo djecu, to su pioniri, predpioniri, školarci, njih imamo otprilike jedno 25 koji rade sa svojim instruktorima vatrogascima.
mislim 2012. godine da je prva skupština osnivačka bila, a mi smo nekako sa ova ekipa koja je sad ovdje krenuli sa radom 2016. godine. Najveći problem je članstvo. Mislim, kod svih organizacija da je članstvo najveći problem. Rješenje za to su naravno edukacije i upoznavanje mladih od osnovnih školi pa srednjih pa nadalje, poznavanje sa potrebom vatrogasnog društva za svaku lokalnu zajednicu i za edukacijom, upoznavanjem šta je svrha dobrovoljno vatrogasnog društva. Da bi naravno, mi smo manja lokalna zajednica, nemamo profesionalnu vatrogasnu organizaciju, ali da bi ti ljudi mogli kasnije da budu da li u nekim organizacijama kroz svoje poslove ili u nekom vatrogasnom društvu, neke druge organizacije koja je nama blizu, mogli bi ostvariti svoj daljni aktivizam. Radimo ono što je u našoj moći, borimo se, družimo se, ovo su lijepa okupljanja na kojima stičemo i nova iskustva, gledamo kako to rade druge organizacije, razmijenimo mišljenja, družimo se, što je isto jako bitno. U Kaknju je formirano dobrovoljno vatrogasno društvo davne 1952. godine, lani smo obilježili 70 godina postojanja. Društvo je uvijek bilo aktivno i nikad nije prekidalo s radom. Trenutno imamo 22 aktivna člana, imamo 10-ak mladih dječaka uzrasta od 4. do 8. razreda i srednjoškolce, njih 20. To su sve naše nove mlade snage. Nadam se da će oni izaći jednog dana u kvalitetne, izrast u jedne kvalitetne vatrogasce. Nikad se ne može biti zadovoljno, uvijek može biti bolje i uvijek neka oprema nedostaje. Sad je malo teže svu tu djecu ponovo obući, kako oni rastu, tako i oprema se troši i za svaku generaciju moramo ih ponovo oblačiti od lične zaštitne opreme do trenerki, majica, patika, a to iziskuje velika sredstva. Važan cilj organizovanja ovakvih vatrogasnih kampova jeste i formiranje mreže dobrovoljnih vatrogasaca. Nije jednostavno okupiti grupu ljudi na dobrovoljnoj bazi, bez ikakvog materijalnog interesa. Nekad je lakše okupiti sve to, ali je problem sačuvati zato što su oni tu dobrovoljno vezani, volonteri su, nisu profesionalci, imaju svoje poslove, obaveze, živote i onda idu, znači mnogi su i koji su bili sad tu, otišli su negdje van ili otišli u druge sredine da rade, tako da je fluktuacija tih ljudi u dobrovoljnom vatrogastvu velika i da razumijemo tu problematiku. Evo i zato ovako smo maksimalno uključeni da sačuvamo to jezgro i da proširujemo mrežu volontera. I evo, i iz toga se, iz te ideje se izrodilo da organizujemo ovako jedno druženje koje će imati radno i paradno karaktera. Znači i te provjere koje su za nas veoma bitne, da vidimo u kojoj fazi, gdje, koje je dobrovoljno vatrogasno društvo, kome treba pomoć više, kome treba manje i da na neki način da se vidi koliko smo mi ono što smo uložili, koliko je to sve skupa se vraća, odnosno imali rezultate od toga, jer vrlo je bitno, sredstva koja su uložene od strane kantonalne uprave civilne zaštite i vlade moraju se opravdati kroz način da se moraju polučiti rezultati oni koji mi očekujemo. Zvanični dio vatrogasnog kampa Maoča 2023. završio proglašenjem najboljih ekipa i pojedinaca, te dodjelom zahvalnica onima koji su doprinijeli organizaciji. U ukupnom plasmanu najbolje je bilo dobrovoljno vatrogasno društvo iz Olova. Na drugoj poziciji je dobrovoljno vatrogasno društvo Težanj 1905, dok je treće mjesto zauzelo dobrovoljno vatrogasno društvo Krivaja. Nakon dodjele priznanja i pehara, kamp je nastavljen zajedničkim ručkom i ugodnim druženjem. I drugi vatrogasni kamp kantonalne uprave civilne zaštite i Vatrogasnog saveza ZEDO kantona bio je vrlo uspješan i postigao je svoje ciljeve, provjeru spremnosti dobrovoljnih vatrogasaca i njihovo dalje umrežavanje. Zato ne sumnjamo da se u ovakvom i još širem sastavu na nekom drugom mjestu vidimo i sljedeće godine.